youtuberi, sa vama je Mr. Comi TV. Još jednom dobar dan, sa vama je Mr. Comi TV. Danas sam, pošto je veoma dosadno i napolju kiša pada, odlučila sam da odradim neki klip. To će biti u okviru svjetskog prvenstva što se ovih dana održava u Brazilu. I ovo, ja sam sada ušao, ću vam ostaviti link u deskripciji u opisu klipa. Ovo je prognoza, znači ko će proći dalje grupu, ko će sa kime sastaviti, ko će proći osvojiti svjetsko prvenstvo. Ovo je najranija igra koja je trebala do početka svjetskog prvenstva, ali evo danas da vam pokažem ko nije, ovo može čisto iz razvojno da se približu, da vidite koliko ste dobri prognozeri, ali sada ko to i da pogodi tačno ko se osvaja neće dobiti nagradu jer je trebalo do početka. Čim je počela utakmica, nagrada je gotovo sve sastavljena. Evo idemo odmah da uđemo, da ne gubimo vreme. Znači evo kao što piše, takmičenje problema. Naša svjetsko prvenstvo je počelo i naša nagradna igra za 10.000 evra je završena. Evo, statistika prognozera nasljedna prediktor stats page, ali ništa da te ne sprečava da pokušaš postaviti čista razvora, kao što smo rekli, preskoči, evo ga, znači, grupa A, što smo rekli, kao što znamo, ako ste pratili, Brazil je prvi grupi, Meksiko je drugi, u grupi B, znači idemo desno, prva je Holandija, Čile je drugi. Sada kao što ne znam, ja ću da pokušam nešto. Po meni u grupi C Kolumbija ima veoma dobro šansu da bude prva, a Obala Slonovača druga. U grupi D, evo sad ovdje, znači ja sam ovo sastavio pre početka svjetskog prvenstva i nisam mogla da očekujem da će Kosta Rika ovako dobro igrati, ali evo neka oni budu u prvoj grupi, a daj Bože, pošto ja navijam za Urugvaj, neka oni budu drugi, da večeras pobede ove Italijane. U grupi E, Francuska neka bude prva, Švajcarska druga. U grupi F, Argentina i Nigerija, evo vidite. U grupi G neka Nemačka, a Nemačka i Amerika igraju sada sljedeću utakmicu i njima, ako bude rešeno jedan dalje prolaz drugi, jedni drugi prolaz dalje, ja mislim da će tako i biti, ne. Tako, ajde da vidimo, pa što bude. A u grupi H, na primjer, Belgija prva i Rusija ili Alžir, ali ajde ja ću dati prednost braći iz Rusije, ali Alžir je isto odličan. Koreja je sada ispustila šansu protiv Alžira, da vidimo sada kad smo to uradili. Idemo na četvrtfinal, u osmini finala igra je Brazil i Čile, znači Brazil je domaćin, Čile igra odlično, ali ipak dajem prednost Brazilcima. Kolumbija ili Urugvaj, ajde navijem za jedna druga ili Urugvaj. Francuska ili Nigerija, Francuzi. Nemačka ili Rusija, Nemci igraju odlično. Belgija ili Amerika, ajde neka idu Belgijanci. Argentina i Švajcarska, dobri su Argentinci. Kosta Rika ili Obala, ajde neka ide Obala. I Holandija i Meksiko, strašno dobro utakmica će ovo biti, ali Holandijani su odlični. Sada dalje. U polufinale Brazil, ja mislim, Francuzi ili Nemci, neka idu Nemci, Belgija ili Amerika, Belgija ili Argentina i oba Slonovača ili Holandija. Brazil, u polufinalu Brazil ili Nemci, mislim da će tu Nemci, ne baš lagano, ali ipak Argentina ili Holandija. Znači u finalu Nemačka i Holandija, za treće i četvrto Brazil i Argentina. Znači, Nemci, jasno da će Nemci ovo godine osvojiti i tako će se radigrati, a za treće mjesto Brazil će pobediti Argentinu, da kažem. I to je to, evo piše Nemačka svjetsko prvenstvo i to je to. Kao što vidite, ostavit ću vam link u deskripciji ako vi želite da se oprobate u ovome. Znači, nadam se da vam se svidao, lajkujte, šerujte, subscribeujte, znači imamo sada 25 subscribera, idemo na 50. Hvala, doviđenja, pozdrav!